President Yoweri Museveni obwahato ry'omukyanga kya Ankole okusima abahingi b'omurembe n'obuyabatayayira omuhingi w'omutano mu Karyango kyanje Nyishema district kandi yasima emirimo ye atyo nikwe kumuha emotoka y'okushomba ebinyansi by'ente hamwe na n'ente 10 aho buri emwe ne ya miliyoni 8 nabo icyo imabanyankore mwahiro mwagira obumushomesho ryaha gati yanyu nanyana twaza kumiyambe byagamba ko kamotoka nanza kamutungira jene bareke kamotoka k'abantu abo kanta hano nendemo n'ikirungi munonga kugira ngo oyisire wayikamuntu wanyima ogogo abo kwita bebembezo umwe noreba umuntu ine ku nibiri umujoga konka nuwo muntu atibo w'ikiro kayika mwene bire challenge mpango agita bebembeze abanyishenjera habwa Shema district basima mukuru w'ihanga abwo muranga gwa fo ekamodo famu je mwareba numureba ngo ni umwanya muke gukora ibintu bingi wowe norutoke ukateka mu kibingo cyo kuri sente ukagirente zikakwamaniwa ukateka mu rutoke hate kinchoreka ngo abanyashema na nitaka ry'iturike tuyine kufokasinga hari productivity itwe nk'abanyashema tushemererwe munonga okutayesa president w'ihanga na munonga rwija aha muranga gwatwire na twegesa ogwa 4 model hamwe na parish development model abantu batwire bakurizing programs bakugira ngo tuzukora konkeri izoba egiyaza kuba muranga no manyashema tugira ngo turi ombufunda tutwine mataka hate kicyayoreka ngo naba batwire bajya tubinitaka 4 model nekora nangu nano byakuba eke mwene gireta nekora kushanga no kusita karice okagira ikintu kikuru cyo wakora no twine programs nyingi arohe emyoga arohe ya PDM arofoka modo zona zine akakwati ekikuru no kukora ubwiga ukaruga mu mbere y'uburumu kazo mu ndijo cy'uburyo mworo ukaba umugiga kandi ngire yatura naburira itweta Musevenomics ya economics za Museveni kureba ngo taro muntu wena uranga yahangira kahereza mani ashemereye kura ibyo kuri mukaye kandi akagira n'entasi aho no kizire okutayayira abakoze 4 model abantu batine mataka mahango konkabe n'amataka gahikina omunyishenjera habwa Shema North kandi wabatayayise president na umechibaje ntebekine yagambira president ngwenguto yabwizubwera kabwohe yaza kubaterana n'abantu bwizubwera karabanyakamoka zakabwohe okagumiza mboga za kitagata washite imyaka n'imyaka utakakozirwe Your Excellency abantu benda kunyita nuruba rwakahameza kandi rurugaho baba bagira ngo sente zija kandi batubuzabuza ekirufukira kusaza Your Excellency abantu abamaduka abamashomeraho guto kuza kuraba bakakinga baza bomb business no main government neza kubashashura bagira iki bayekorera handi kuko imyaka yashika n'imyaka abantu bakikingire abantu baferirwe sente nimshaba mukama wanje ngo tutekatekeho umuhinji w'omutano Honest abe nawe bamanyisa watayayise president nagira ngo buri munya-Uganda yatwara amagazi gafo ekamodo ubworo n'ubucenwa mwihanga nitumwebaza ntumusima we can't thank him enough kwakubire butari bwenjebwe obu yatuteyiremu abantu binja amataka bagine konka tibine tibagakozisa kuko gashimiye kuba nigakozisa konka habo ubwenje obwatwire ubwenje bwari kugambira abantu kandi nakikora burizo President naija kubugana habibembezi ba Bushenyi mpango ahizo bari yanyica kare omur district ya Bushenyi Arusha amushanjo zihangwe bwanyuma yo kwiguraho Presidential Industrial Hub omurimbara amakuru agagasha kwa Michael Atwakire.